Namar makuat bakalat kan long tu be. Suam kan niap. Kiri upop sudah. Kimdan hi ka boarding ban ayang hi. Chuang mem ta. Ngali ngatieng bat mai cika bodum. Ban ngam kuat ban niap bak cing dum. Ndam la apo sethleo pat. Kadum hiam. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. U General Secretary ka Hills Farmer Union upa Alphan Bird Kasentio. Uloong pakaseng kan sa siyong jingyalang menta kamiet pagkinong yalam ka sinong lapangam. Ringkat biki buar sensyar ka West Giant Hills District. Banyak kan halo ka jingye ka bakinong rep ka sinong lapangap kimat. Nakajingsak hanglat hakipat karbi panlet kiling harap hakat saw terik ujemang araja apun Kalong ke ka basmusi mene nadu kendai bijim step nakaliang jongi kinong yalam jong ke Hills Farmer Union agajing sisa ngidon ya kajing tumu ban senran ya kinong rep ya kaba ngidon ya kajing tumu bangin yo ban rep suk haki jaka kiba kidai kita ka jaka kaba kedai jong kinong pengap nang la pengap ilapoy hang ni nilai ilom ya kinong rep nilai cedu syati ka kam kabadan syati pulit Assam namar ngim kwa ban bypass yaki namar ngi kwa ban yetre ringkat bat ki pulit na po Assam tehenrei ngan yathu yapi kalong ka bakthang mensim hadu kata-kata baki nongrap jongi kim yo ban yu kejat hakalingkha ka baki di ban rap ngan yathu yapi nadu santarik ngaburam ya katu ka meeting ka bangi pelong apok handuli kabla ai jeng tip nakaliang jong DC nakabenta bakadan ka peace talk kumuri orang ba ngaburam ya kani kajing keren buat kalong ka gentleman words ka bangi keren apdeng ki kasnong na po lapangap buat kasnong na po tapat hakati kajing keren orang usketri na kasnong nang tena po tapat ukren syai bakamdon kanu kajing shun kajing kenat lani kata ka kamdon kanu kajing penwit ya kinong rap bikin rap kata ka di kabakren da kabasay hindray ka jingkwa jongki ka diman jongki ka tukapor kalong ban penpau pajba ya kita ki beriu ki badon kiti ha ka penyap ya utu oriwel timong USP ha ka tukasengi ulah kransyai patang sudap kani ka meeting unsa ay ka press briefing but unsa ay ru ya ka report sya kita ki beriu ki dapan ru badi ki dur jong kita ki beriu bala syakam ya kata la da beli alut ban ngan ong yepi baki breu na po karbi kila break ya ka trust apeng ki nong song snong ki bana po Meghalaya West Gentia but ki klembat ya kata ka juban lak ya kata ka jingya keren ka bangya keren ha santerik sakaway hadin ketika peace talk kila panpor nangi ars ngi ki ong ba ya ka ju kani ka jingya keren baka resolution ka bami na kani ka meeting ngenlay ban pensngaw sya ki breu ka jongi bat haka pratarik filala banit rap sa kilingka jong pi ars ngi kipan kabamut ki delay time san ndriu hinyaw endrin dalapoy ka pratarik kinong rap jongi kilali hiar sa kilingka ki pulit Assam ki klemsya bat nasyati kaliang ki wan bandu ki wan ban kirkiu ki wan ban la bakim sya ban hiar polingka te hendrei ka ay ka ba ngakwa ban keren hangni ka basay kalong bahaka tu ka santarik hadian baladap ka peace talk mangi bat na po ka office jok administrative ilawan ban pensyay kinong rap banginum day ban lech sya po sekretariat hakan ru tarik namar ba kajingya keran kalong ka balong ka basuk ka jay te hendrei kala penbori kinong rap ki jongi paminin kasngi ka khatlay tarik pra khandai shipo kadway kadar khanlay san sngi ki by time bat ngimla su ban ap ngilali hiar man sa sekretariat katu kajing li hiar jong kinong rap kali ka genuine kajing kwa jong ki ban pensngaw ya kata kajing kthang ka mensim namar bakim yo bandit rap menin isngo komen ngilay kendo yaw deputy CM ngilay syong ha kamit ngilay keren bolo ayeng ka assuran ban pa iki force ban menta ka singin yo ban yo kejat ban rap ka jaka jongi hang ne hapo la pangap hendray menta ka singi nan yatu ifi bakatu kajing ya keren jongi ha kamit menin hadu menta ka ni ka singi ka fail tay namar kata ka daw nakwa ban ong bakani ka kam kalong ka ba serious
Namar menehi daladi ngalalit ban ya kendo ya wei unong yalam ubana steipat kaliang. Karukam keren jongki kekelah haman la kenta. Kisei ya kawei ka agenda ya kawei ka agenda sya kawei pat ka agenda. Tang kita ki bapong ya ke juti ke badan uprek. Haba ki yat ki sungthu ya ke jengdong badi ke jengpang. Badai tang ki nongrap ki bapo lapangap. Ki baktang mensim ki bajau umat iwei long kemi yong adon kendai ngut ki kun. Haba ngapet ya kelingka ngajau umat da ingan besai ki. Namar kata kadaw ngonong mengapa ya gani ke strong message ke government. Banong take this very seriously. Yo shiksai kan betut bat kan lat nak keti jong kajing kontrol. Ni kwa ni believe benginget hakata kajing ya keren yasuk nginget hakajing song suk jong kasnong tapat bakasnong lapangap Henry lada ki penbor yangi nakabenta pengin yat sekijaka ki bakam jengai nganong yepi ni nakaliang jong kahil sama inian kombangi ju kersan ni kinong rap habar ki isu menta kamit ngan si syong berkirang bak senong berkinong penyat senong bangin perkhat pada ke kesenjam harengkat bat ke bor jong administrative harengkat jong USP mene sipang udiskus nakabenta kumno bangin le Henry nganong yepi ilong ki balakre pan ngan yutu yepi kajing yakon jongi kamdai sekretariat Henry nganong yepi ngimban si ladangi haban le syaki bor ki bahalor wat syadu ka pan pensngau sya home minister Amit Shah hakabide buk isu jong kalapangap ngim kwa bandu ya kajaka ngim kwa bandu yau kau ban nganong ai pi nginum sya baka wei ka mensiam kan yap ai namar ka jing tangan. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow. Always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.